kiriro ntuko ya Jumatano tariki 5 cia mweri wa 8 mwaka eno yo turi wa 2026 ni wambita muthoni wa kiramana ndina werigiro ati nithirite wina rukiriru rwenya na kulukirukiriru tharime. Karibu sana akirinde to cia Meru TV rukiri bitikire kurikani ututhiatira kimitandao yetu yo kinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda wita na mbere na kugwata ndeto yi ana ingi kathomba oburachi utunduka Ameru ome ya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya tukinyani kinya kwa kinya mwanka itharia thainya na kindi tunjike tukia mbere kenda tuche Meru TV rukiri kire mubango yo aturinge ime tukiambiri na riboti cikitio kinya methene yetu ya ndeto bamwe bakari kuma kaunti ya Meru barabachitite na rietwa mite iranende iri isio iri Meru isio lutharakanire na kinya Embu ibachumirite na kuga bone ndiba gwitikaniria na buragu twika kirima yumbe kwithira kigaturanu no nturutero wa Mount Kenya East ibethirite batibi nyuma muno ni kimaendeleo bakiarebo gitethirikari irere kunende ithirite tianelete muno nterecha Meru nterecha Isiolo anterecha tharakanire na kinya nterecha Embu kiwiti na mbere bakiwa bone ndiba gwitikire kithira kirima gikomba kwithira kigaturangwa kenda rutoro Mount Kenya East rithira rukiona witi na mbere mutugi wa Kiambi aina riboti Gikundi gĩa kari kĩgocita mĩtera nĩ Meru, Isiolo, Tharaka-Nithi na Embu. Meru, Isiolo, Tharaka-Nithi na Embu. Baũkĩte rware rwĩgene na kũgitwo gwa Kirimara bakĩgweta bimwe bia itũmi bia gũciathũra kuma Mount Kenya West. Turiwa batwe Mount Kenya West, turi antu ba Mount Kenya East, turi endo mita kabisa na tute kwenda kuwatanira nio ibonto tukuwa arambe mete arambe mete. Wakati wa kunyanyasa umefanya nini? Umekwisha. Tutiomba gwithira tugikaia antu nguge antu betu itare tore okinya tothano taito ndindi yetu na tutethano nono katukaitira twengwa twete ibonto tukwarambe arambe mete Meru, Isiolo, Tharaka, Embu. Waijiri ni amwe na Meru kurwira uchiathi gutikiga ibona kuma kire barabara na kinya miunda ya mau nthigurweje twanaro ciathi no ntobo andu era ya rwerwe ne Mugikuyu Embu na Meru ende kuroto kwaya no barabara cia Mau Road ndene Mount Kenya West bena Kamaindu Gatamaio Wangoi Road ndene Kiambu bena Gatura Ndakaine ndene Murang'a bena Kangema Mathioya Tuthu ndene Murang'a bena Kieni Tetu ndene Nyeri bena Njambeine Olikalau ndene Nyandarua 540 kilometers amwe na tufinda road turaturi o ende batwe antu ba Mount Kenya East kinya kilomita mwe atwe kinyarira Mount Kenya atwa liberation ni yitara Moi Meru ya watanire na Mount Kenya bararegana na thirikari Moi antu bara turainyeleka antu bara batu kinyanga no tebyo antu ba Mount Kenya East bonere bwaja thatu ni kwathurwa kirimirandi awiti na mbere nyume ya kura ciaringwa endera tukwarira manto ya ndram ndene Mount Kenya East niko kuratwe na kontu kora komi pio Rwanda Meru Tharaka na pati ya Embu ende antu betu kuma 1963 mwanka narwa Meru etona ndram kinyemwe Tharaka etona ndram kinyemwe lakini our brothers barato tuera nabo meake kuma 1963 narweje bena Ndakaine ndram bena Karemu ndram bena Karae ndram bena Viva ndram bena Sasumua ndram Nyandarua bena Roiro ndram Kiambu bena Chania ndram Kiambu bena Viva ndram Kirinyaga manto yako ni roads connectivity Mount Kenya West bena kilomita 77.7% waya batu Mount Kenya East toena 22.3%. Ibu mtoto kwa nomo kaketa ya kiatoke. Unturi bakoromba mangavana ba kaunti icio inya kugwatana na kware na kanywa kamwe kire gukinyanira musukumo juju. Batu
tengwa ria muno ibo kuona thai kendekea karinthe etene iro tukuibwa sauti na Mount Kenya West bakiwa ai tutengi thirikari na twe thirikari ne na niro bakuya bakiwa one term tutaibwa meambo urenge tore amero kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tubo twambiriria Ndeto cia Meru TV rukiri na njira ikinyanilite ekuruntiwa ibethaira abayikulukira kaita kakaumu endira kurubo bakua na mathina ya moja rabethera bekulukira andi utunyo intobio ne antu baba mukuru mwekuru kumenyekana ya Zaberia kumanterecha maua naranirite na mwandiki wetu wa Ndeto murithi wa bana utariria thina nkutho irabetha bekulukira endira kurubo bakua kaitene ko mubunge wa gicigo mbunge Kayembe South John Paul Mwirigi na ikite wira nebo wikia arwari mbungene erokumba kwithira rukiariria mantu jaja kithira yekaraki kurubanti gwendera bomba kwithira baitiwa ni akurubo Ntuku ya narua mwekuru umwe urori mukari wa maua na ithiritwo ena thina inyingi na nariritie thina ire simba kwithirwo ikibakurukira igita na igita mwathani oni ndatigirwo imukuru ndi mwekuru ntigwa na nkara thokone maua na ndina twana tutano na twana tuu ntiona gya kubya mbeta ndeta nkaringe buti engi ngeta thokone ndeta nkendia toka mama wakero nene ngeta kuringe buti rengi ndeta thokone ndeta ndendia kanso nekeya nembetie bya kwendia bya kan tigiti yao ndagia bakoya into byako bagetabyo na ningaikirira oni ngasiandira nkariu na kinyamukuru antigire ndiratigwa mundene kinyamukuru antigire ndiratigwa mundene atano ngina dai batende kankara mundene beja bakambere impume mundene kinyakira kiongo ibayukirie na nteona bakwethia ende nkwera thirikari netethie ngekuruntigwa antu ngekuruntigwa ite kwona kubatethia kinyama APC bate kubatethia akari na turi ba maua ibariritie nteto iji cia iguru ria ekuruntigwa urabethero bakiona mathina ja maingi dene ntura cietu itwonete ekuru bara bati mathina yara bakulukira ya maingi irira muntu akwirwa kukethira munda yake iyo andikina rieto ria mukuru na thaira eta kwira taito igatwika tono ina mukuru na kinya bara bange beba mushiyu betere na ba chenjia kwatwika uteri rieto ria mukuru rikuoneka kiri taito which means we atura ate munda na imunda ywario so kankwenda kuatire thirikari nebweri kulwalia mukuru ntiwa akia kwethira atirari na marriage certificate mali ekeretiwa nebweri sibo kumwandikira ati omushumbura ati omwete kinyambecha cio mwira gatukwandikira succession ende akandikira ora kwagirite inkwenda kuga mwekuru ntigo onde onare ari kona cionde ciendene Meru county ne Kenya yonde na ndiguru yonde amwekuru ntigo akeja kuona thina na bati bwa mbere kumenya sheria ni murungamirite na bati gukira kwawe na maguru jawe nture ne riari step mbere abati gwita kona chabu chibuwe kana chibu na geta na keresa thina ciawe na ate no gwa bagukira antu bamucijwa bamuria kinyaburi ku kana buriku nuntu kinyamwe kuru wengwa na bwawe aina kioto kiawe na ina haki yawe kubo eu ni step ya mbere step ya ijire mwekuru ntigwa na bati kuimenya wengwa na karunga wengwa na maguru na karita ngugi ciawe na ate kugwa takakuri muntu kumunyiri nyana mathugania kana wina nia ya kumunyanyasa kana kumutunya ni ntu mono ibona thina nyingi mono ni ntu rimwe ibenga gwanja ria mukuru akua ringi baruma gutheri ringi baura gwe nyampuro theri mwekuru ntigwa ringe buti ekira kaguo kawe gakathongi kamboti kanto bauga gaore mukuru ngani ora mugurire taka mwekuru ntigwa twimba kwiritira ngugi ankwera ekuru ntigwa ensangu bakairekeria ibaumire baitethie na bakaumara bageta bakairemeria na njara ciao bira bakona bageta kurera biana bao na thirikari tumire gatutiganiria na inya onto tebange tutageta no batutageta iguru na ngai akabatharima batutethia na batuthomitherie kinyana ndina mwana we university
na tena inyambesa cio mwikia skuru no gankwira thirikari ni ntethie kwetekia kino tethio gayo thiro anda karande arora kende kembere kirende igwa kikiarirwa imanto ya kwanjiriria Women Development Fund kana mbecho nto irai ko tiolunga nao cia youth kana senge koro a Windows Development Fund kwena pechiro chidere ke tiolunga nao mbeche senge koro yani kwa mbeche senge koro ka mbeche si women ibarora inya koro bobeo kwena mbeche usiedere ke tiolunga kwena mbeche cia youth ka mbeche cia vijana kana tubarora baidhi usiedere chio na dairora debo bokiaria nkwibwa nde challenge kana nkwibwa nkieo muskumo yuako nani ronto ndembunge na arora na ino sheribu idachua mbeta naona nani skuma motion ekuwa twina mbeche hii na ande bwere kutena nkanja ilazima ndivye na kanja ile kundira kanjeria kuthiatira mantu yao umantu kwa Jumaine ndachoka Nairobi ikenda twanjerio ya rĩrĩa mbunge na arora ikenda bomba kwithia bukona mbeca sasa Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaja mirigone ya Igembe Mawa. Hiyo ni ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Murithi wa Baku manterechia Maua. Tukuya yoro Rais William Ruto na rombe tukithiragi tatu ngereba matura na kinyantu barakuru nterechia Nairobi na raura nyumba ya State House kenda kwarire na wikire inya utongeria abwa matura. Hantu bane ndi barekire wirane boko gwata mbaru Rais William Ruto kiri kithurano kiawe kia ya elimu akene yongirire 27 na ranende baroro gwetana mbere na utambia nkuma ya kumba kwithira bakiye kana kugwata thirikari akenda kutigira maendeleo ya kumba kwithira yakioneka ntere mwanya cha nthiguru ya Kenya. Mwende Olaiboni aina ripoti. Mutongeri wa mugongo Rais William Ruto tukuyeru arena atirimanite na atongeri ba matora kuma kuonda nthigurune ya Kenya na ni mucemanio yo kubwithikite garune ya Rais Nairobi arakiaria Rais William Ruto akwa kukaita kara yangwe ya atongeri bane kuonekana na niteyekite. Wazee wa vijiji ndio uti wa mgongo wa jamii yetu, ndio wanaotuunganisha, wanaotupatanisha na kutuongoza. Leo tunasema wazi kwamba huduma yenu inaonekana, imeheshimiwa na imepewa nafasi yake inayostahili. Kuna wale waliniambia ya kwamba nimeshusha hadhi ya State House mpaka watu ambao sio wale wa kiwango ya juu wanapatikana siku hizi kule State House. Lakini mimi nimewajibu nikawaambia sijashusha hadhi ya State House, nimeinua heshima ya wananchi wa Kenya. Nabo atongeria baraba kuwatanirite na Rais ario Minister wa Karibu Ndene Kipchumba Murkomen ni barombete Rais William Ruto tiela thurora yele ni akuleithĩria mishara ya ritingweba bakiuria kinya thirikari cia matora kuleithĩria mathina ya kariba kirirwa ng'io mbeu mbithi micetho no ntwire. Tunaposema siasa, sababu sisi ni wanasiasa, tunaposema two term, long term na hizo term zingine zote, sisi kama wananchi tujipende na tujiulize ni nini yetu iko kwa zile terms. Mimi nataka nikuulize Rais, sababu umeambia hawa wazee kilicho ndani ya term yako ya pili kwao. Ukirudi term ya pili, Mheshimiwa Rais, mimi naona ile pesa unapea hawa wazee pale 2027 kusonga 2032 wapandishie kidogo pia. Ningependa kuomba Mheshimiwa Abdusamad na Council of Governors tushirikiane pamoja ya kwamba those Council of Elders ambayo ni organized entities of communities ikuwe recognized by county government na wakuwe part of the support that is going to be given through the Culture Ministry and Culture Departments in the county government with the support of your administration at the national level. Oku
Atongeria ni baibekanite kuringira ndebe Rais William Ruto na nikenda kathurwa yele mwakene yo 2027 untu barombete atongeria baba Matoro tiela ni botethia kuika thiri na ninge kwebana na siasa cia mpatho. Nitawaomba msikubali wale wa kabila ambao wanataka kuturudisha nyuma kwa siasa za ukabila na migawanyiko, waharibu nchi yetu na siasa potovu. Mimi msimamo wangu ni wazi na niko na sababu zake ya kuwa William Samoei Ruto ni two-term. Mimi nawauliza nyinyi wazee wa mitaa mnasemaje? Katika msimu huu wa siasa tunajua kwamba kuna wanasiasa kadha ambao watahubiri tofauti kati za jamii na kuhubiri kutengana kwa watu ya Kenya. Ninawaomba sana wazee wetu, nyinyi mkue nguzo ya umoja na nguzo ya ushirikiano na umoja wa watu wetu katika mashinani. Kiripotera Meru TV mbeta wa mwende wala iboni. Ibaya muno mwende wa laiboni na ntubori boti una njira ikinyanilite ntuku ya yero wa biashara na Kenya kari abakumantere chankaboni barethire babwithiti maandamano bagito bichine cha DCC county ne ya Meru na ranende bakwenda akwebelwa obichine kwa deputy principal wa skuru ya Nkabune na raba wetenethirite agitumira buthuku echukuru na kuluki ikwithirite kwina utongeria buthuku chukuru na ibakiari na muthoro abawete kuma principal we ku ya chukuru ikutithirite kwina maendeleo ya kuoneka. Ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambe. Expected inflation of student enrollment figures alitoa bali kana bai alitoa ngiri mwanja na in real sense alitoa bali ni alitoa less than 300. Si wandani wa hiyo institution, lakini nimeambiwa Nkabune iko na wanafunzi wale ambao wako kwa record, sijui wale physical, lakini wale ambao wako kwa record, ambao sasa tukienda hapo kwa record na ile ambayo PS amepewa kwa record, wanafunzi 6,000, kwamba kuna himizo si hapa Nkabune tu, kuna himizo ndani ya nchi mzima ya kutafuta wanafunzi wajiunge na vyuo vyetu vya kiufundi. Kwa hivyo jana tulishinda tukiweka vichwa vyetu pamoja, tukijadili mbinu zile ambazo wananchi pamoja na viongozi pamoja na ofisi za utawala ambao ni National Administration watashirikiana kuona kwamba tunatafuta wanafunzi wetu waingie ama wajisajili katika vyuo vyetu. No tunyombe twakite thaiti nantu baki ikitara nyoto twa nyomba ila twalito kinya twa stage nyomba cha kinyangiri 3 ngiri ya 500 na haru ankwire nyomba Nkabune ngiri na ngiri ya 500 ndo Nkabune ndaitu kinyete anto akunoga ikwithirwa economically tukwina makapisa kinya bara bajukite maroni kenda tuchwa twaka nyomba sia alitomba kwa commodity alito ibaulire. Nyinyi pia msichukue misimamo mikali ya kusema ati hamtampea PS time ya shughulikie masuala yenu. Nyinyi mkuwe wananchi wangwana, hoja zenu zimefika kwake. Hata hii ya leo pia tutaipeleka kwake, tupatiane time. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tubotuthurana riboti na njira ikinyanilite ngochokere nkatho muno mutegeri wa Meru TV no tubokona kanya akaututhiatira kindeto cha Meru TV rukiri na nkoloki kwithira uria mona batwi akiri chunchi ketu kia mbere ke mubango yo turinge imembe kire mbekire gatanja gichunchi ketu kia mbere na ngachokera na gichunchi ketu kia biele kia kumurika mangatheti na nkurikanie atuna gichunchi kia bithatu na gichunchi kia bina abanga chikinye thainya cherukiri twinawe
ikinya gwa ikinya kunende ira muchore ere muchore mambo ni mwecheche arakiri Meru TV mitandao yetu yokinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya tuthiatire kenda gwita na mbere ana kugwata ndeto Kathumba. Namba yetu ya gutuma SMS ni 0748918901 nchokirete nyumendeka ite kuraya.